he rite tēnei ki te finals day, I te Matatini. He pērā te vibe. O te tākinga oro, honest, it was terrible. It was absolutely terrible. Us, bro, I felt like we could have got up and got 10 to the marae at like 8:30 in the morning. Ko te waimari e kaore mātou e oma I te atamira. ai. I wānganui I te tuatahi me te tua ono, it's not even 1.5. Tahi ira toru. Caught a few people out, actually. They're holding their pukana for 2 or 3 lines. This is what you call a regionals. Eh? Kia te wāhi. The cult. You said it. Ngā mea o mātātua me Te Arawa. You are not biased at all. How ruthless the prize giving was. Yeah. The men sound in... Wehi? No. Kia ora e te whānau, aroha mai for the random insert of the video ki roto I te episode. Hoi anō, kia mohio mai koutou. Since we recorded this episode of Haka Yarns, which was Monday midday-ish record, there has been some whanaketanga, some developments in terms of the Te Arawa Kapahaka regionals. Koe maharahara though, still an awesome episode. We give our whakaaros, give our opinions, give our reviews, e ranga tūhanga katoa. But kia mohio mai koe, we will be doing an extended breakdown and review of the entire kaupapa hei ngā rangi e tū mai nei. Still all good though e te whānau, like, heart, subscribe, tūari, tuku mai o koutou whakaaro. Tūit, ngā mihi. He whai titiri ki te rangi, ko Te Arawa ki te whenua e te iwi e te whānau, nau mai hoki mai ki te hōtaka o Haka Yarns. Tūit. Tangata hou. Tangata hou, ai, kaore a Kereama I konei no reira ko hoki mai a te Wehi Preston. Kia ora, Ki te kia Wānanga ora. tahi I te whakataite o Te Arawa I tū I te mutunga wiki. Kātahi te mutunga wiki ko te rā. Intense. Intense. Koera Intense. te kupu, e puta nei tēnei wānei, te wairua tātā whāinga was pretty I reira. Ai. Anau, nai kua heke. Yeah, kua ea. Mai te timatanga too, Mai te bro. tima, I would say mai ngā stage run-throughs. Yeah. Te pō, te taite, praere, ngā stage run-throughs. praere mātou. Praere hoki mātou. But mai taua wā, tai atu ki te prize giving, everyone was pretty like, Yeah. Ai. be a good to judge koe, bro. Yeah, judge I tai atu au te rāhoroi, bro. It is I te nā te mātena mā te papa. Hone whare papa. Hoena tanumi ai I te praere. And then I tōti katu au ki te hui. Ngā kaihwhakawā I taua pōra. E tako kuhutanga atu ki te rūmara. Yeah, tere tonu te mea mai o te hunga whakawā I te rā. Tau what are they? Hey, jeez, ngā kaumātua o Te Arawa. Yeah, setting that bar, bro. Nā, miharo. Te teo ngā kaumahi I muri I te kōrero ki te oku hoa. Riri a Morgan. Ana ka ki ia. He rite tēnei ki te finals day I te Matatini. He pērā te vibe Yeah. I muri rā. Oh, pono. Ei. Yeah. Ngā kaumātua o Te Arawa, they ahakoa ka ki ara te whakangahau. Ki te koe ia wewehi, ki te koe te rauaroa. Harai te whakangahau. They're going for the win. So, even I taua ata, te ata o te rāhore ka kuhumai a rangiti ki te rūma whakataite ko mea mai. Okay, there's been a change of plans. Rangiwewehi now want to go whakataitai. Ngā paki. Now they will be going full marks. Koe noi pia tōra. Yeah, I rawe, I tīmata te whakataitai I te praere, ana ko te kapahaka o Ngāti Whakaue pake ke te rei tū tuatahi. I miharo, I a tāhua te mātaki a rātou. Tō pāpā. Yeah, taku pāpā, I ki te ria, kaha taku umiri tana ingoa. Kia ora. Yes. Nā, engari I rawe, I tino tau te tīmatanga o te whakataitai. Engari a mātou e hikoi haere ana I tino rongo I te wairu a whakataitai. So koutou, ko koutou te kapa mutunga o te rangi nei. Were you watching kapahaka all throughout the day or I whai whakaaro koe ke noho tapu kaue mā taki kauaro? Yeah, well, koera te whāinga I te tīmatanga, engari oho ake au I mātaki au I te kapa pakeke o Ngāti Rangiwewehi me te miharo, ana I mātaki tonu au I ngā kapa. Pēhea tō koutou ata? I āhua moata, haere ki te awa, ki te mahi te karakia,
And I reckon, tō tāua tangata Murray, bro. Yeah. Ka pua ana, hine pū kohurangu, reira, bro, and ka tīmata ana te karakia me arawa ke ka whiti mai te marama. Paku gap in the sky. I was like, The merge. Yeah, that man. Oh, yeah, no, so, pai. And then, whakarite, you know, I feel like probably same with you guys, you know, ngā wāhine, they have to get up at 4 a.m. But us, bro, I felt like we could have got up and got to the marae at like 8:30 in the morning. And do your little run through and then we're on the bus. Koina. Koina te rere ki tang. Bro, ko pera i roto ngā tau, like, same. Kora te pai, I suppose, o te hunga, pene, nā kapa pene, atai nei, maupipi, no hana. Oh, yeah, same. 10-2. Kere te mai tāre mā, we're on. Hoi anō, me tō mai tātou i te crew, ne? Can we go to Anna? Kei roto i te crew, obviously we've got Tūhourangi, Ngāti Wāhiao, obviously Ngāti Rangiwewehi in pink. Me te hukuwai anō hoki, we happy, pēhea tō rā, how was it, bro? Oh, bro, I pai. I tau te wairua, te kapa i te ata. Haere tata ki te parakuhi. Did you watch Wewehi and Pikikōtuku? Yes, we did. Yes. Ia tātou ki te girls high, Yes. Ki te marea me o rātou waia, mātaki ana i a koutou. Yes, I could see like you said, intensity. It was intense. Yeah, they're like, ooh, like that. Nah, it was me. A little bit, your fellas look, my bro, e miharo tō koutou too, but you've mokos and stuff as well, the boys? Yeah. Yes. Yeah. It was a bit of a challenge to get there with the mokos, with the boys, but... Now, one thing that you've implemented into Tūhourangi Ngāti Wāhiao that a lot of teams took to the next level, I would say, at this round, the stage markers. You got flags. We had little a rope. I saw some ropu with they look like bowls, kitchen bowls on stage. Yeah, he toka a mātou. Ne? Yeah. Were they stepped out or meterage? Yeah, or... well, he taura, Yes. ana kua tohua ngā mita, Kia ora. ana, ka whakarite ai ngā tamaki o Wararangi. Yeah. Buzzy one though, bro. Katoa mātou, and I'm sure we happy and the whānau were the same. I kōrero here, ne, ko hau te teho ngā tira whakarite o mātou measurements here, mea. 19 by 19 credit to stage dimensions. And then we get to the stage walkthrough the night before. Alrighty, te whānau, Judge Cox said, alrighty, te whānau, stage we got 19.2, which is not what we were told, 19.2 via 14. What? How did that impact your fellas too, bro? Oh, it didn't really do much. Atu we had to just redo some of our counts, but it's buzzy. The night before, all of a sudden your stage is 5 meters. Bro, they take it from the top of the maho, from the roof. That's buzzy. Who cares about how long that is? Hoi anō, hoki ana ki a koe kahurangi. Your reflections? I miharo. E rua ngā potai. I taua wikene. So tētahi potai, he kaihaka tētahi anō potai. Māua ko tamihana kei runga I te komiti whakahaere o Te Arawa kapahaka. Nā reira I te ahua pēnei ahau. Mitu ana te tū, te whakaaro. O me hoki au ki te mahi. Engari e mihi ana ki ngā kapa katoa. Kātahi te whakataita ua ko tērā. I think we were all going into this a little bit like really... nervous and unsure, and even tau I kōrero ai Chey backstage, stage run-throughs, I te kōrero mai etahi o ngā kapa, I'm looking at you Whakaue Savage, Pikikōtuku, ka mea mai ia ki ahau, okay, kahi, you want to put us at 6, and hey, you proved us wrong, bro. Pikikōtuku e mihi ana ki a koutou, and I think it was a well-deserved win, and and I just want to say to some of those who watch us, like, of course, we're making this up. It's an assumption. Don't take it too seriously if you can, e te whānau. We're just I taking our picks. I was cool, actually, talking about, our picks and stuff. Mati te holding tent before our stage run through. He goes, hey, bro,
Pae Kōrero kia hau, engari, Pae Kōrero meo pix, engari kia mohio mai koe, ke konei hoki mātou. Yeah, that's right, G. Tērā, era wairua pare whakahii ko tērā i hau anō. You're like, yeah, let's go. Short. Yeah. Hoi anō. Should we get into the placings? Ai, ngā hua e te whānau. Anei mihi e nui ana ki ngā toa whakaihuaka o te whakataitai kapahaka o Te Arawa ki te Pikikōtuku o Ngāti Rongomai. Miharo rātou. Miharo. Bro, they came out blazing. Yeah. Pono, straight off the bat. Bang. Tino miharo te kite atu, obviously, I te holding tent mātou. Rangiwewehi pakeke i Te Matatini, ko rātou te kapa tuatahi a whakataitai nei. Ki ana te whare. Te tiro atu a hau ki waho, la rārangi mai ana ngā Māori. Māori katoa nei. Oh, me te grandstand anō hoki. Miharo. Ai. E mihi nui ana ki Uncle Richard, whare rahi, Ai. whikau i te taitaro o te, well, o koia te kaitātaki tāne, miharo tanatu, o tira te kapa katoa. Miharo katoa rātou. Yes. You know, he nui ngā kanohi hou, kamutu, te Nui hoki newhi. ngā tamariki. Ai, te newhi Yes. whare pōrera i miharo ia. Wepiha. Wōpiha, miharo ia. Nā Websters e, ai, ki atu ai. anō a TK, yeah. Oh, rātou kato. Yeah. Hey, They were mean. ahi kā, got a little bit of a Rakaia solo. hoki. Rakaia, got a bit of a Ai. solo. Oui. Miharo, i tino pai rātou. Yeah, ana koera te kaupapa ne, te aranga ki o te rangatahi. Ai. Bai, arā te rā te tahi wahanga o roto i tō rātou whakaike pēr. Te waka wehe rātou. Ene ka haramai ngā dois, waiga nui. Lere a pai whare rahi, meo rātou rākau. Deadly, ene ka tū rātou. Ene ka haere ngā wāhine ki waiga nui a rātou. Ka hua, ene rite nei ki te tahi tūtui ngā harakeke. It was beautiful, bro. Me ngā salus. Yeah. O rātou... Pruma. Hoi anō, tētahi o ngā mea tino whakamiharo o tēnei, me pānui pēr tātou i te rārangi, ne? Tua te whakaihuaka tai atu ki te tua iwa, ne? Extremely close. Now, koenei tētahi mea i tika tātou, i ki tātou ka tino like pātatara wāti te whakataitai, i tuatahi orite a Pikikōtuku me Ngāti Whakaue. Buzzy, ne? Anei ngā piro, ono, iwa, ira, toru, ne? Nō reira, pretty buzzy. And then tua toru, ko te Hekenga rangi, tua whā, ko Ngāti Rangiwewehi, tua rima, ko te Puku, tua ono, ko Tūhourangi Ngāti Wāhiao. Now, let's have a look at these points, because i wānganui i te tua tahi, me te tua ono, it's not even 1.5. Tahi ira toru, te wehenga. Tahi ira toru. That's the difference, you know, te wehi the judge over here, ko koe te o ngā kaihwakawā mo te reo, ka noho koe, you might have gone, is this 100? Is this 99? That's the difference between first and sixth. Yeah, ko nā te Hey, kōki bro. Yep. 100, 99, Tērā te tahi wai pātai atu ki te head judge ki Auntie, me atu ki Auntie, no, pēnā anei, he kotahirau, e rua ngāti ma, kotahirau, engari ki au nei, i āhua kahake, Ai. tēnei nā. Me ahau, i te mea, e rua. Harai te mea, i ngoi kore ake tēnei, engari ki au nei, i rongo ake au i tēnei kapa. Ka mea tō, me tuhi koe, ne, i eke, engari te kimi tonu au te kuruahuna. Ne, kai koira pia te tahi o ngā huatanga ka tai ko te whakamahi, koira te tahi o ngā rautaka ka tai ko te whakamahi a koe whakawāna. I said, well, choice, no reira pai. I tino awhina tērā i ahau, i roto i ngā mahi whakawā. True. En kāre kore i pēra hoki te nuinga o ngā kaihwakawā. I te mea i uaua. Nā te pai me te taumata o ngā kapa katoa. Yeah, bro, it was tight. Yeah. Tino. Yeah, ana ka kite hoki tērā i ngā hua i te wātuku taonga. Ai. Ko ngā kapa katoa i tuatahi ki tēnei wahanga, wahanga. Engari i mohi o tātou ka pēnei. I a koe whakawā ana i te mita, i te mea ko te mita i ahu mai i te waiata āringa, ne? Yes. I ngā wā o mua was the whole bracket. Koina. E ringi ēnei ko ata whakawhāiti hia. I don't know when that started, hoi no, ko whakawhāiti hia ki te waiata āringa. Mo te taha ki te mita, e whakarongo ana koe, e pānui ana koe i ngā mea, he hato āhua whakawā i tērā, bro. So,
tērā tētai, kora taku pātai atu ki te kaiwhakawā matua. A se me peha te whakawā i tērā. So, pono kareo i mātaki tētahi wai ataringa. I te pāni noho nau i te pepa, rā ngā tohutō, kei runga i ngā kupu. Nō reira, wetahi ngā kupu pēnā i haukotia kāre rāne i rongo i te tohutō, ara, So, i pērā. kei te pānui koe, me te Ai. whakarongo. Ai, i te whakarongo. Ka pai, kei te ki te kapa nei, let's just say, ko te kupu nei, ko hekenga, engari ki rātou, hekenga. Boom. Boom, yeah. Me te mea noho ki rāpa ki te kore rānei koe i rongo i tētahi. Haitauira. There was a time there where there was this one going, that one going, and another solo over the top. Ai, Hey, yeah. Ai. He ua te. he ua ua te rongo i ngā kupu. Nō reira, i mea tau, wetahi wā, te tae te rongo i te rerenga ko tahi, te mea nui ngā ooze, nui ngā nā wahanga, nā te nuia te wāwahi tia o tau o rārangira, well, te tae te rongo i te mihi, te kupu rāne, nō reira, yeah. He ua ne, ki au, kei te kite i ēnei, if we didn't already think, ko te waiata āringa, te wāhanga matua o te tū i ēnei. It's because it's two items, Yeah. two aggregates. Ko te reo me te waiata Pai, āringa. tērā, wetahi o ngā whakawā no hoki, but they had both, waiata āringa and te reo. So, mea tau kia, whana meka te tei. And I said, geez, I pehea? And she goes, oh, ua. Yeah, I te pēnei aia. Yeah. me kaue pērā ai. Yeah. Kaue double up pērā. Yeah. Yeah. But, ua, ai. I a koe whakawā nāna ka kite koe i ngā hua. He aha tētahi hua i tino ohorere ki a koe. Ai. 1, 2, 3, ai. Ki hea tau ai, I had my preferences, like iau nei, I kāre. If you were there on the day, and because it's always different watching it live than it is Ai. watching it on TV. And Ai, tika. kāre tētahi, in terms of sound, I kātata atu ki te tā, te Hekenga Yeah. Rangi. But they were powerful. They were powerful from the get-go. Ai. So sound-wise, yeah, ko rata. And karau mo hepe nei ki te koutou te pōhia Rob, in terms of... Mo te tāki ngā oro. Mo te tāki ngā oro. Honest, it was terrible. It was absolutely terrible. Ngā mics, floor mics, kāri te mahi. And a kai whakawā nei, te hunga, so koe hoki tētahi mo te Pae Kōrero, Ai. te hunga i kātata mai ki te wāhanga o mua, kāri i rangon. I rangon nei, engari me āta whakarongo. Engari ko te hunga i Wainganui, ngā mid-stage mics, i rangona. Ai. And i mea tau ki te mic man, ki te sound man i te whaimuri hoi te tūnga o te rōpu tuatahi. Hei, kei te kānga mea ka mai mai, ai, engari kāre tonu i rongo no reira. Tika tā Rob Ruha, puta iai wetahi kōrero that we focus too much. We need to put all our money into the sound and the stage. Nā pono. We could have it in the middle of a paddock in the middle of nowhere. But as long as it has a mean stage and a mean sound system, ka mātua i tira. Heo whakaaro ki tērā kau? Yeah, e rongo ana i ngā, hare te mea he amu engari ngā mea i rangona, kāri i rangona rānei. There were certainly, from a committee and a events organisation perspective, is these are the things that are from, you're working with a committee who are complete volunteers. What I would suggest is that we knowledge share, right from Te Matatini down through our regionals, and how do we knowledge share around what are the things that work. And I want to shout out to Toti from Te Matatini Enterprises who did share some things, but I agree that ko te oro, ko te atamira hoki tētahi wāhi nui, hei āta whakarite mā tātou. Because how was the stage? It was Yeah. I mean, it was all good, but tērā etahi mea, like te korenga o te carpet. Yeah. Ai. He mea nui tērā. O mai a Kereama tū, he was standing on half and half. Tērā etahi Hei mea, rongo. our whole haka was on a join. I was standing on a join. Not even that, like, they tauira hoki, mā tātua had carpet, and after every performance would go back and straighten it all back out. Yeah. Well, it was tiles, And yeah, wera mo mua ahuatanga. And mo ngā kapa he rākau o rātou, rangonāna ngā donks, you know, tō tāua prata te teira. He just had his one thing and he went, dung, whakanoa, you could hear it. He was like, oh, that's one time. Pēhea ke a koe te atamira?
I harikoa au kaore mātou i rongo i te haua tāwhiri mā te ana ko ngā hihi o te rā kaore o mātou karu. Engari tino a mai au i te wai tū mātou ki te stage rehearsal. Ana kaore i kite i te papa, the carpet, kaore i reira. Ana i te whakaaro au, ko te wai mari e kaore mātou e oma i te atamira. Ai. I te ata o te tū, i backstage mātou e ni te hipa Ngāti Rangiwewehi pakeke, ka ki mai Anaru Junior ki au. Ai, reti ana te atamira pauka tūpa. I was like, wai mari e kaori pēra rawa te reti, but still, I was like, Hei whakaaro nui au ki ngā kaumātua i te mea i te heke tū. I te wai a rātou tūana. Yeah. Hoi anō, he tika tāu kahu, because kahurangi ko ia i runga i te ohu whakahaerengi, i te manaaki a kahu i te taha ki te wāhi i tū nei te whakataetai. He akuranga anō au, babe? He mahanga akuranga. E kare anō te komitikia. Kia noho ki te ātawete i ngā huatanga. E pai ake tā tātou whakataetai tuatahitanga ki waho, ki te kaitawa o rangipare. Ki au nei i whai hua tā tātou puta. Engari he akuranga. Rawatu, I reckon, I reira etahi o ngā kōrero, me whakahea nei te putanga ki waho, but mate, when we got there, and it was boom, and you go, this is me. Yeah. E kia hau ki etahi o ko whānau hare mai te tautoko, I was like, this is what you call a regional. Kia te wahi, bro. It was mean. He akuranga anō, pēhea koe tamihana? Just want to acknowledge all of our whānau for a great weekend. Yes. From a community perspective, nui ngā mahi, but really grateful for the support that we were given. Big shout outs to Kahu for the amazing job that she did in the background and that we all did. But everyone. Lots of learnings. She hit it on the head. I wouldn't add anything extra to that. Just lots of learnings, and we'll see you again in 2 years. Bro, that venue was kia nei I pai te mea. It was alcohol. It was like, it felt like a little mini Matatini. Bro, it was intense. It was mean. Yeah. I rawe ki au te kite i ngā kanohi a tēnā. I au ka tū ki te atamira, ka kite tuatahi, taku pāpai, taku māmana. Koere te tai painga, ne, o te putanga ki waho. Because I te wā e tū ana ngā whakataetai ki roto I te horora, e mangu ana te mai. Ka kite noi hoi ngā kaihwakawā. Yeah. So it's kind of like you're performing to nothing, but I kora, kei te kite ko I te katoa. Yeah. Ka mutu, bro, and even this is a cool part I liked in kaihwakawā nei, was seeing everyone bring their whāriki, wātau kai, like, you could bring your own kai in, your own chili bins and their own, picnics in. And it was mean, bro. I think Whakata Māori put up on their socials tētahi mea I te oma ngā iwi I te ata. Yeah, bro, yeah. Oh, buzzy. That was awesome. Now, kahurangi, kei te mohui o koutou e hia katoa ngā iwi I tai atu? Oh, yes, one moment. Tamihana, can you find their email, please? But I just, he pātai tāku I a māua ko Tamihana e kimi ana I ngā whikara. Ki a koe te wehi, kua whakawā koe I ngā whakataetai o Te Arawa, I te kaita o rangipare, me pai haku manu. Pehea te rārereketanga I te mea I a tātou I te event centre, you're right up the front, almost looking up those bloody skirts sometimes. Yes. Ana I tēnei whakataetai, I waho, I ahua 25 mita koe mai te atamira. Pehea te rārereketanga, he pai ake te noho ki mua, te rā tawhiti rānei. Kia nei, they both have their own pros and cons. Moku ake nei, he pai ake te noho, nei, tata atu ki a rata e pai te kite I ngā hapa, te rongora nei I ngā kōrero. Wera tū momo a huatanga. Engari, mā te noho ki muri ake rā, you actually get to see it for what it is. See the whole... Because pono, when you're at the event centre and you sit on one side, you only get your one side. Yeah. So you got to rely on your other judge on the other side to be, marking the same. So me kōrero ngā kaihwakawā to make sure that you're consistent. Yeah? And so that you're judging the same thing on this side as they are on that side, because you can't see from ia mata I roto I te event centre. You can't see the other side. Pono. It reminded me a little bit te Matatini. Ia ngā Matatini o mua kua tai nei ahau, noho ana I roto I te Maria.
ahakoa pēr kei te titiro tonu koe ki te screen, ahakoa kei reira te kapahaka kei te titiro koe ki te screen. I pērā koutou, ngā kaihwhakawā, he uaua te whakakahore i te screen, i tahi wā, bro? I te kororo māko anaha mo te kaupapa, and it's good for the close-ups now. Pena ko koe te kaihwhakawā mo te mōtea te, ko ai kei te... e moe ana ki o rātou kupu. Caught a few people out actually holding their pukana for 2 or 3 lines. No names. No names. Ai. Koe te tai o ngā painga, using that screen to, especially when kei te whakawā koe te mōtea te aha atu rānei, boom. Yes. E me ka tāko te titiro, hoki atu ki te screen. He nui te utu mō ngā screens, babe? Oh, yeah. Ai, he nui te utu. Kamatu, tērā, karekore ki te etahi o koutou I tai atu, I mua I te tua etahi o ngā kapa, te nuinga I whakarapa atu ngā ingoa o ngā kaihaka. Yeah, that was cool. He mea hou tērā mō mātou, whakaaroa ke mātou, ka pai pēr kia whakanuia ngā kaihaka katoa. I te mea etahi waka ki te, I tua mea, nā reira. Like a rugby match, eh? Yeah. You see your list of players, o koira te whakaaro, kia whakanui a rātou. But Justin, hot off the press, in terms of our attendance, we had about a good 6,000 tickets sold for across those 2 days. But if you include our kaihaka, which was about over 1,000, 1,200 to 1,500 kaihaka, all of our kaihāpai e mihi ana ki a koutou, sponsors, VIPs, I'd say we had probably around the 8K mark at our event. That's amazing. Mo te regionals. Yeah. And now when we were at Pai Hakumanu, we could only fit about 4,000. That's including kaihaka, that's including kaimātua, all of that. Koira te rerekētanga. Koira te rerekētanga. And it's the I etahi wā, ko te pai me te kino, and I rongo tātou I te rei te me te praere, I te ua. Yeah. And then I te rāhoroi, wheti ana te rā. Wera. I te tarau atu mātou ki te stadium, nā ia mātou te ara I haere nei mātou, te tiro ana ki te rā was right in our eyes. I was like, oh no, this is going to be fun. Wai maria ko te hunga I tū te ata ne, I te rangi kāpuapu I te ata ne. No, bro. No, bro. Blazing, G. Bro, wai mari e mātou, I te mei tai atu mātou takiwā o te, I don't know, iwa karaka. Yeah. Now, mēnā I tū mātou I te iwa, I would say I reira te rā. E rangi tū mātou I te hawhepai te kau, kua āhua piki. Kua āhua piki te rā, so not as right in there, Te rā tētahi wahanga o te rā, and it was, e rangi kāpuapu, it was being. Yeah. True. Yeah, perfect time. Perfect, wow, yeah. Mō mātou, it was blazing. Pēa tō koutou tū? Yeah. Ahi. Yeah, I pai. Kaori tino wera. Ia mātou e whakarite ana ki ohine mutu I wera rawa atu. Ai. Yeah, engari ka tū mātou ki te atamaria I rawe. Well, koutou, indoors, outdoors? I'm straight outdoors. Yeah, I pai ki au te rā. Ia ki waho. Outdoors. Yeah. Panel, koutou ma? Ai, hea o whakaaro. Hups, indoors, outdoors. Yeah, nah, I get it. But yeah, I'll probably go outdoors in Paitera. I like it. Yeah. Ah, I mean, if we had Vector Arena, I'd probably say indoors. But yeah. Hea o whakaaro kau? Yeah, it's a risk. And I te praere, I te pene, e tahi o mātai, I tika rānei tā tātou puta ki waho. Hoi anō, risk and reward, I think. Yeah. No, tautoko, outdoors, I think, if we go back to what was said last week, you'd go to a concert outside in the rain. Why would you not come and sit and watch our whānau? And we have Matatini outside in the rain, so yeah, no, I'm all about the outdoor. Hoi anō, e te whānau. Nō reira, he mahanga mea I puta ara ko ngā, the buzziest thing is just how tight the competition was. And it was even tied after sixth place, anā ko Ngāti Rangiwewehi I tua whitu. Mihi ana ki a koe ruakiri me te whānau. Miharo rātou. Yes, I ki te au ia maha. Ai. Yeah, tākoro ki tāna. Ai. I rawe. Nā, I tino miharo rātou. And then I tau ori te hikuai me te rotorua nui a kahumata momo ai. Te hikuai, I mean, they were solid, G. Mene roto rātou I te atu regionals. Kua uru atu. Yes, yeah. I miharo hoki ki a hau ahi tipua. Tō rātou kaitātaki tāne, mean.
Yeah, well, kai tātou ki tāne te hiku ai toa i arapeta. Ai. Toa Yeah. wāhanga, mihi nui ana ki aia. Tamihana, kei te pēhea te kapa. Ai. He pai. Obviously not the result we were after, but you know, we take our wins. Arapeta's win is our win, so kia ora to our pal. Very well deserved. But yeah, we're proud of what we put out there. And we knew it was going to be a scrap, so yeah, I'm super proud of our te kuai whānau. So yeah, and we're here to tautoko the rest of our iwi. Essentially, that's what we're here for. So yeah, kia ora to mai kapa. That's us. Well, e mihi ana kia koutou, kia tātou. It was mean. They were mean, bro. It was mean. And I would say, I tino miharo I te mahi mātou I tō mātou warm-up I roto I te changing room, ka I te wai kuhu mai rātou. We were just singing kia manoa nui. Bro, tāhua, tērā little moment, 30 seconds, ne? Whakawhiti ana ngā kapa, bro, tāhua, awhi. Well, we weren't awhiing because we were koko wait on. So it was like, no, koe awhi, man. Hoi no, I miharo. Tētahi atu o ngā mea tino whakamiharo kia hau was how ruthless the prize giving was. Yeah. Yep, that won. That prize giving. Yeah. No. Rangiti straight into it, eh? Yeah, it was straight away. But kaihakawā nei, bro, pono waka kōrero. Jeez, I tai atu i te praere, and I te prakati ngā kaihakawā. We were practicing our song that we were going to do after Anaha's kōrero kamutu I reira Anaha, and he was sweaty because I riro mana ngā kōrero e tuku, ngā kōrero aki ki ngā kapa. And reira katoa mata e prakati ana, and we practiced all day in our lunch break Saturday, and right up until just before the thing, before prize giving, ka heke atu ana, and straight into prize giving. Okay, Matua Rangiti gets up. Okay, we didn't even know he'd started. bro, pono It was just straight, waiata tira. Even te hunga whakarongo, they were still talking and yapping up in the grandstands. That's what that was us, G. We were up in the grandstand, and because te grandstand ahua ua i te rongo, Yeah. te ahua o te oro pea, I don't know, te wawao o ngā oro pea, and then he was like, oh, hey, kua tīmata. Hey, there we go, whakarongo. I love it. Don't get me wrong, I love it. Me too. But there's a way to do it. Tell everyone to shut up first. yeah. And then it was Buzzy to me. It was like, okay, mahi ana I ngā, okay, wiki tōre, done the whole thing. And he goes, okay, ka pānui hau, mai te tua ono, ki te tua toru, and then we'll do karakia, and then tua toru, the tua ono ki te tua whā, and then we'll do karakia, and then tua toru ki te tua tahi. And then got tō pāwhai mai. Oh, but even te tere o tana pānui I ngā mea, kāre ngā tamariki mōhia ko te hea trophy, like, so te rapu hara kāmutu I te pauri o muri rā, so ko te hea te mea, wai a tāringa. Oh, crack up. E tino mihi ana ki te whare haka o te puku. E Ai. tino rongo I te wairua hikaka I a rātou, especially at the prize giving. Ana mihi ana ki a rātou I eke I whaiwahi atu ki te Matatini. I te noho tahi mātou. Ai, yeah. Ngāti Rangiwewehi, and right next to us was all of the Te Puku whānau. Yeah. It was awesome. E mihi ana kia tinga. Ai, yes. Cracked it. Ei, ko te aonga tēnei o rātou wawata katoa. Yeah. And I feel like, you know, because I ki te hau ia te korau I roto I te crowd, mātaki ia te katoa. And to a certain degree, maybe ngā tūmanako e rangi, ēnei kapa e tū ana I runga I tō rātou aho matuatanga. The cult. You said it. E rangi, you know, te puku, I feel like every item was an aho matua waiata. Ai. E whakanui ana I te aho matuatanga. Me pēhea e kore ai. Yeah, but yeah, it was mean. So mihi ana kia tinga. Yeah. Kore- Ngā manu ti ori I taua kapa anō hoki, Ai. kā te rama, mean. Oh, hey. Ka te rama, te rau, Te rau, Billy. Ngā mai a Kereama I haere atu e ki tō, tai atu e ki tō rātou pāti me te tiro. Scanning the mea, koe ngā mea I haere ki nā kura aho matua. Aho matua check. Te puku check. He goes, I tau ki tō rātou party. Played a couple of te puku numbers that they didn't know just to kia mō o rātou. I am te puku. Ko wai te tuakana. No, man. Just Shout out Kereama. Oh, yeah. Oh, you don't know this one? Oh. Mr. Tote. Hoi no, he halaita no a kūrua?
No? No. Happy, you got any highlights, bro? Yeah, I've been indulging actually. So, Ai. Hare no kia whai wā ki te mātaki. I te katoa, eh? Yeah, i te katoa. Tamihan? Pēhea koutou happy. Tua ono. Tua ono, Ai. tua ono. Oh, bro, yeah. Me pono, it was quite nerve-wracking at prize giving, you know. I reira te kapa, you know. And, you know, as the aggregates and placings and that were, you know, coming up, kāri rungo i tō mātou ingos, it was, you know, te i reira te wairua, you know. Oh, no! Why not make it into whānau? Hold on. I reira te koito e. Yeah, bro, pono. Yeah, engari, yeah, all good. We got there. Yeah, hard. Nah, yeah. Tamihana? Was it the same for you fellas? Oh, absolutely. I was on stage sitting behind my leaders, watching them not hear our name come up at all. But highlight for me, I just, like, even, I'll be honest, Hekenga were amazing. I know I had them lower in the... In your ranking, picks. But yeah, and I'll say it to our Rongomai whānau, proved completely wrong. So, yeah, two big highlights for me were Hekenga and Rongomai on Saturday. So, yeah, no, it was great. It was a great performance from all of them. Have you got any highlights, babe? No, tātou katoa. Hey. And he uaiwei te mea kei te kōrero mō tātou anō, mō Te Arawa. But e kite ana, it's so hard because the taumata just keeps growing and growing. And Tūhourangi was the first group that I watched live back after getting back to the stadium. And I was just so blown away at how... te kaunga o te tū, te rongo hoki ngā kaupapa a tēnā, koera te pai. Our new groups that came out, really, really strong too. It's not easy to come straight out. And so te Puku, for example, going, making it is huge. And Tinga said to me afterwards, it was just the relief that they got through. So, mihi ana. Really awesome highlights for the day. One was the men's sound in... Wehi? No. Oh, no, sorry. Yes, and Wehi. Ngā pakeke, bro. They... You're right. No, actually, it wasn't, bro. Ngā pakeke, it was beautiful listening to that old Wehi sound and, Atelier in them back in there, Sop, Donna in them, it was just beautiful hearing that sound, that Wehi sound. That was definitely a highlight. And but hearing the men sound in Te Hekenga, like just listening to that solid men, you just appreciate that solid bomb right over the top. Third ring, those were my highlights. Yeah, Hekenga had some mean actions, taua whakaeke. Pops. And they tārua te notia te poi. You said, nah, I te rawiki. No, all of us doubled up some things. Yeah. And ietahi wā he pai tira, ietahi wā he kino tira. But and I would imagine, did all of us double up the poi? It's probably no, but you doubled up the action song. But we doubled up the poi. Just Tūhourangi did the poi as well, I think. Hekenga as well, just because I would imagine that's probably the hardest item most time. Yeah. So you guys, item. Just doubled up action song. Hey. Yeah, we did. I know we like to get in trouble for our picks. Tētahi atu mea we're going to get in trouble for, ko tēnei wāhanga. Ne? Te top 12, te matangirua o Haka Yarns. Ne? Now, i te wā I whakarite tātou kia pēnei, I mōhio hau, koe nei pēr tētahi o ngā mea ka noho hei whakairinga whakaaro māitahi. Ne? Hoi anō, te whānau. I tēnei mena kātahi anō koutou, ka hono mai ki tēnei hōtaka o tātou. He maha ngā tīma a tāhua. Kei runga I te pātū I ēnei, kua tangohia au te rārangi. E hia katoa ngā kapa, he maha ngā kapa. Ko ai I ēnei, ai ki a tātou, te matangirua. Ka kōwhiri Mena ka tuatahi tū au. a pōpō te matangirua. Yeah. Ka tīmata ki te taumata apanui. Ai, Yeah. kei roto rātou. Ai, au whakaano ki tērā. Yeah. Koe o me toru whaimuri mai e rātou. Ngā kapa e whātua tahi o mā tātua.
So te taumato apanui, o hine mataroa ki rua tāhuna, o pōtiki mai tawhiti me te whakatohea. True, true. Brother? Te whānau apanui. Ai. Ngana go Ngāti Whakaue. Ai. Ngāti Rangiwewehi. And I'm also going to go te Hekenga Rangi. Ai, pai tērā, pai tērā. I'm going to say, Hekenga Rangi, Pikikōtuku, obviously kei roto rā, ko ia atu ngā mea o Te Arawa, i ko whiri kaori, i ko whiri Tūhourangi, kei reira, i miharo rātou. Kei te pirangi au kia whai wāhia rangiura anō ki. I miharo rātou. Me tauira, koe rā taku whā. O rea, kua mahui iho. Pikikōtuku, Tūhourangi, tauira, me rangiura. Koe rā te kaumarua. Koe rā te kaumarua. I tēnei wā. I tēnei wā. I tēnei wā. Who did I miss out? Te puku. Oh, ai. Yeah, rangiura. Pai. Yeah, koe rā taku. Wa ia kia tātou crew cam, he panonitanga pia? He whakaaro anō? Kareko, ngā mea o mātātua me Te Arawa. You are not biased at all. We're te puku o te ika. We're te ika Māui at the moment. So, te taumata o Apanui, o hine mataroa, te whakatohea o pōtiki mai tawhiti, Apanui, Ngāti Whakaue, Rangiwewehi, te Hekenga Rangi, te Pikikōtuku, Tūhourangi, Rangiura, Tauira mai tawhiti. Ai. Ai. Ka pai. Boom! Koe rā te top 12 e ai ki a Haka Yarns. Tēnā pai tō hara mai, my bro. Kei te hoki mai, koe he rutoi ngā wiki e tū mai nei. Mean. He whakaaro mutunga au, bro? Nā tū i te mihi ki ngā kapa katoa, bro. What a standard. What a standard. What a standard. And, ka tino wera ki au nei, te matatini e tū mai ana ki roto o Waikato. Ai. Ka tūkoe ki hopu hopu? Ai, nā. Oh, Pea? Pea. Yeah, mena ka waimaria. Ai, nek mana, gang. Yeah, te ahua nei tēnei wā, ka hoki atu ki taka kapa. He koro anō au, bro? He plug tēnei, mo tamata kaupapa, te hui taumata o meora kaora, he Wānanga moko tēnei ka tū, hei te rāwiki, hei te mutunga wiki o tēnei marama, te rua te kauma whitu ki te rua te kauma iwa. He wāhi e whakaronga i tātou ki ngā kōrero o te hunga e mahi moko ana i tēnei wā, o tira i ngā tautohito. Tū ana ki hea? Ka tū ki te puia, bro. So, ka tū ki te puia. Koutou te hunga e ngā kaunui ana ki ngā mahi toi, ki ngā mahi moko, kai te hea ki te harama ki te whakarongo ki ngā kaita pēnei Simon Cloud, pēnei hirini mai Heats mai te House of Natives, ngā manua toi, tūmanako ka taihoki mai tō tuahine, ka mutu kai kora hoki a hohuama e whakahaere tia nei te kaupapa nei. Nō reira, meorakaora.com, www.meorakaora.com, kai reira ngā tikiti, me taku whakapai tori no he toi ana. Nō reira, haramai. Mean. Mean tērā, bro. Mean. Hei, te hea tu kaupapa, e ahua rere ke ana tā tātou whakairi i ēnei episodes e te whānau, kua roa, he mahanga wānanga kaore no koutou kia kite, kaore no mātou kia hora, no reira popo, ka puta he kaupapa anō hoki. Sure. Should be good. Hari kua au, kua heke te taumahatanga i nāianei iau, kua tae e tātou katoa te whakarongo, te mātaki i a tātou anō, ki te tari nei. Ai. Ia, pehea koe. Nā, he tika tāu, e tae tātou te kōrero mō a mātou mahi, a tātou mahi. Tae au te mau i ngā lawns o taku whare i ai nei. Ka mutu, ko wātea ki te mātakitaki i etahi atu kapahaka anō hoki. Tino pai, ne? Ai. Tino pai. E mihi ana kia koutou katoa kua whakarongo mai ki ēnei Wānanga a mātou. Tino miharo te mutunga wiki, a kua hikaka ki te mātaki i ngā whakataitai kapahaka i haere mai nei. Tēnā tātou. Dudes! Kia ora e te whānau. It's the same message. If you liked it, well, make sure you like, heart, subscribe, and share. Haka Yarns. Dudes!